Times of Mizoram clear tu te chubai le vek ule voin hi September ni som pathum mani a Cookie Black Day le Naga Diplomacy Tribal Volunteer pathum kan chan ko tu le ITLF in Home Ministry an kar September ni som hnia zo United Mel alang don ta Assam Rifles chua beipui thla kani Meitei BJP MLA te an mang ang ti te kan ngai thla ho don ani September ni som pathum Cookie Black Day le Naga Diplomacy kumsang khat zakwa som ko bor chho Naga Cookie indona a Cookie mi sang khat lai thi te hriat rengnan September ni som pathum hi Cookie Black Day sanit ni tia ser ani thina kumsang ni som ni pathum September ni som pathum hi avoi som thumna tur anita amaro chumei te le Cookie boina kalmeka Naga le Cookie kar thu po engemo chena ahong lo theilowa hetiang hunkhir boruak in lumlet na satak o mek laya Cookie Black Day lo ser chu adik donem ni ti in September ninga khan Kangpokpi districta Cookie hruai tu ten an ngai tua a Cookie pol sang hruai tu te chuan Black Day anga serto lovin prayer day for peace muanna om theinana tongtrai na nia man an remtita ani chuwangin September ni som pathum voin hian Cookie ten puandum an khai to don lova maniom na hun thewa remna le muanna om theinan pathian hne na tongtrai na hun mangturin anin tita zo kani Cookie People's Alliance KPA Information Secretary Somin thang dogel chuan nimin September ni som pani khan thu chu asiama Naga te chu separate administration om theinan tribal in pum khat na lam hoi turin angena Cookie Black Day chungchanga Kangpokpi Cookie hruai tu te thutluk na KPA in apom thule athlop thu apuang bok remna le mason na aum theinan hunkal to a kan thon thu hluite phumbo ngaya tun tum boina kalme ka po kan chunga an that na tam tak te hi kan thei hil lova in za ton na in rin ton na le tho ho na thatak hnuaya mahun duom tak kan siam thayani KPA thu chua chuan ati Kangpokpi mi puiten diplomacy thiam tak maya Naga Cookie in lai chin na siam that tuma an malang na hi afak oma mason na aom ngei kan beisei Naga te hi kan hlau wanga tlon tum anga kanin ngai chuan adik lova India hian Nepal Bhutan Myanmar le Bangladesh te hi a hlau reng reng lova ati thin ur ero chuan a hmelma China tan chakna ani ti te hi kan hriat a thome Tribal Volunteer pathum kan chan ko tu le ITLF in Home Ministry an kar September ni som pani Jingdar rukle achan vevel khan Kangpokpi district Kangchup area a Meitei helpol ten Cookie Village Volunteer lirthei inlambunna Tribal Volunteer pathumin nunna hlutak an chan le ta ani Cookie Volunteer pathum sat neu tu boy ngammin lun lovum le ngammin lun kipgen te hi Kangpokpi huna medical treatment laturin gypsy in an kala Kangchup area Ireng Kom village le Kharamwai phei village in kara ambus an tok ta hlawa ramtan nunna an hlan ta ani pasal tha sat neu tu boy le lamin lun lovum hi ke ponlen khomi an ni a lamin lun kipgen ero hi chu langki choi khomi ni in Thado Artist Association General Secretary ni lai an heng he in lambunna hian Kangpokpi district chu boruak ritak hnuaya ada le ta a pasal tha te sun nan le lungoi lo na lan tir na ni pa bokin dor zong an khar veka police le Assam Rifles kut atanga ruangla turin nimin khan gampi phailam mi sang telin anpan ani Committee on Tribal Unity Sadar Hills Kangpokpi chuan pasal tha pathum te sun na hunser Modbung Community Hall a abuat saibok ko tu chuan he thil thleng hi adem rualin Manipura Armed Forces Special Power X AFSPA dan zamle andu thu an soinona ko tu General Secretary Lamin Lun Singsit chuan Manipur State Sarkar Tanpui helpol ten min bei renga tukina poisoilo village volunteer pathum min tha sakle ta ani hetiang thil in thanarap thlak hi kan en liam don lova Meitei helpol hill area paltlangte natakin kan changle donani ati ko tu General Secretary chuan soizelin Meitei helpol ten Manipur State Police Commando lem changa an uniform ang anin bel thin na hian Manipur Sarkar le Meitei helpol te tho dun na afin fia chiang hle ani
heng zongzong hi state sarkar ruam han navek ani ti hi soinon angai to lova hetiang in tha na thlen tir du sarkar hi eng sarkar nge ani le union home ministry hian manipur hi ngai o tir le adu takzet chuan arang thei ang berin manipur valley district zongzong hi armed forces special power act hnuaya disturbed area ti in puang ro se ani lo chuan manipur state sarkarin min hno chhuawek atum na hi union home ministry in kong ahon sak nia angai theanga theito pa dole lo chu du thlan tur dang kan nei don lo lamin lun singsi chuan atibok ITLF point nimin ve khan tribal volunteer pathum thi na hi adem thu apuanga Imphal Valley Armed Forces Special Power X zamle turin Central Sarkar aphut ve bok Manipur Sarkar vilven hnuaya meitei helpol le meitei civilian te an thok duna hei hian namboy na kalmek chu bungthar akai puya boruak tha siam tumna zongzong adal vek donani Press Trust of India PTI agency chuan manni khan report siamin dan pon hnol meitei helpol UNLF PLA KYKL le pripak te Manipur state bu an khwar le to thu warning report asiama state sarkarin helpol te athurwal puyani hemiti top turin afspa hi arang thei angbera zamle tur ani ITLF thuchwa chuan ati nimin lambunna hi hantui ni ve hlekila thilkhen na mun Ireng Kom village Ireng Naga village ti nibok hi ngai ati thazan lo dewa Ireng Kom Naga khua hi kom te khua ni in alanga kan ding dik lo mai thaya chuti lain lang zakhua thilkheng chungchang an soyang deuh khan unaw anga kan ngai ten kan hmel ma te thuruk an lo pe an hial mai thei cholkar liam ta chung khan liang mai naga pa zet hot gambo soi sakna thua naga pol sang sang ten tho sakna kan hmu'a kan channel atang hian naga dominated area huam chunga om zo united te film khur angai thu kan soya kan hlo thonang ngein Ireng Naga khobula inlambunna hi athleng le ta ani meitei te hian tranpui tu an nei ti top maila kan soi swal lutuk lo mai thei September ni somnia zo united mel alang don ta Central Young Mizo Association CYMA committee room aizola September ni sariadin zo united meeting masaber chu September ni somni hian Manipur MLA led pau haukip leadership hnuaya nei ani dona Fry tu tur an siam fel baisai ani zo united hi Central YMA malak hnuaya Manipur zo na thak Paul som paruk le MLA paruk tetelna joint meeting chuan adina CYMA Information and Publicity Secretary MS Raltean asoidanin zo united ta hian CYMA chu atel don lova zo na thak nam rang rang te hun khata an thut khom theinan joint meeting ko tu convener ani thule movement a CYMA ain rol don lo thu asoi hei hian mitam takin zo united chunga beisaina kan nei mek chu atin hiam lo theilowa tlang taka soi chuan CYMA tel lova in lungrwal takakal thei tur chuni ila joint meeting ko tu convener atan CYMA hi kan mamo lo khopang ITLF secretary muan tombing chuan zo united ta Mizoram NGO coordination committee atel venge adu thu asoya September ni somhnia namtin palaiten thutlukna an siam don chawani ati pumuan tombing ngai dan hi zo fa ten pum khat na du tu ten kantrom puivek arin oma aru langin soita ila Manipur zo na thak te hi keima ni mai chuan kan kal thiam lova kan kal thiam lo mai po ani phalo kan kal ho theilo ani ber tuma kan dem big lo kan vain ma ni nam tang mangai vek kan ni a sem dam dam ei bil thi ti hi alo dik mai khopa chibil ei bil kan ching boka kan thimang lek to ani hi tuntum boina hian meiteite kan dong hne lo ani chuan kan chanchin hi soizui tur am to don lo ti hreranin policy changkang tak asap tong kher man tral tum lo wila zo united hian thupui nei se sem dam ei bil thi ti hi Manipur zo fate political movement atan apoimo khop mai chuwangin min hroi tu tur kan Jerusalem Mizoram atangin Mizoram NGO coordination committee hian ronruat se emo zo united hi avil zui reng lo chuan September ni som ni hian avortop athleng mayang ti hlo thon om tak ani
Mizoram NGO Coordination Committee hian pachan changin in tharung mia lovin Manipur zofa te min hui khom angai ni tribe apex body ten pol engemozat anlo siam to a athlen chin atop na soitur omlovin azuzi 5 CYMA emo Mizoram NGO Coordination Committee hian chanvolian tak aphurlo chuan zo United din tu zinga CYMA atelve hi zathak anlati veang tin Manipur zo fa te hi minga kan boilo chuti khati kan tia zo United soi chenghal te kan om ta zela eng mingpo in voila zo na thak te hian pom tum lova ahuam zawlo ziaringot soi kan tum chuan kan aob tak nyal po hi kumza somnga alating lova kan duang trong thumal in pum khat na tur hi a omsa kan nei lo zo United hian afun kimlo kan ti chuan barma sumdong kan intimai donem ni kuki mizo zo na thak zo fa zo a engama kan pom tak tak lova soi boy tura omvek Manchester United a Korean pa azuk luta khelmwal chunga Korean Italian Spanish American in thliarna aumlo Manchester United mile savek anni minghi pom mailo chu athadang aum chuanglo huam zawlo angangai tu ten mithito te thlengin kan lengvek ti kha pomila aladam zinga kan tel chuan min huam chiang hle ani engpo ni se zo United a hian CYMA Mizoram NGO Coordination Committee muzel kan dua joint committee ko tu ang leka role a play don raw chuan thia nen danglam na aum kher lovang Assam Rifles chua be pui thak Editors Guild of India EGI chuan Indian Army ngen na angin Manipur din munzir chian na nei anni thu advocate Kapil Sibal kaltlangin Supreme Court an thriat tira CJI DY Chandrachur chuan Indian Army ten EGI te dai Manipur boina zir chiang tura an som chu mak ati thu asoi Indian Army le Assam Rifles te ming hi manpol ani fawa Manipur boina thua hian Indian Army tian soi hi Assam Rifles te anni fo ti kha shaila hetiang ema mei te ten Assam Rifles an huat chan hi thudik antran wang ni in alang Manipur boina hi an thachang viawanga Assam Rifles ten mei te dik lona Central Sarkara thlenta se Manipura Assam Rifles te an leng to don lova chuwangin Editors Guild of India fact finding team an puntaringot ni in alang September niriat palel thil khenga khan Assam Rifles silai mutuar mei te mi pani an borala mitam takin hliam an tuar ni in mei te CSO ten an soya Assam Rifles du lona azwal le ta ani Central Force Assam Rifles do dalnan mei te chuan Central Institution te an khar tan meka Central Agricultural University Iroi Semba campus Imphal West chu nimin September ni som pani khan an khar saka teaching le non teaching staff te chu campus atanga in thiar chuak tura hriat tir anni National Institute of Electronic and Information Technology NELIT akampat Imphal East po nimin vek khan singjamei mi puiten an khar saka chundar som pakhat khan police ten NELIT hi an thlenga gate kalna ti chiain an hongle ani National Institute of Technology NIT Langol chu Langol mi puiten an khar ve bok ko komi chuan nimin khan thuchwa an siama EGI Indian Army le kuki narco terrorist IT left hi nataka chanlet ngai anni anti All Manipur United Clubs Organization amuko malak nan huaya Iroi Semba Youth Developmental Club le Iroi Semba apunba meira lup te chuan Assam Rifles du lona lantirna sit in protest nimin khan annaya Assam Rifles horau Assam Rifles condemn Manipura Assam Rifles kandu lauti le chin kuki narco terrorist te no chwatur ti te antarani Meitei BJP MLA te anmang ang September ni som pakhat khan Youth of Manipur Fry 210 Biren Singh le IMLA te anmu a MLA som ni pathum ten Manipur State ake chiat lo nan le separate administration andu lo thu mingziak mawin antar langa Central Sarkar dor turin Delhi yakal thwai antum thu kan hu boka September ni som pani khan BJP MLA engemozat chuan Delhi an pan to a voina MLA dangte anchuk vele donani BJP MLA te hian Central Sarkar laka beiseina an nei sanglo hlea
Youths of Manipur tenor na wanga Central Sarkar dor tum mai chau anni Manipur boy na hi thali a in arai to a ni tin deuh tho silai ri ala chol lova in ka na ala omreng Central Sarkar che dan en hian boy na thunun atum tak tak lova antuan afum hle ti in BJP MLA Thenkatin The People's Chronicle palai anril Delhi thlengto ma se meitei BJP MLA te hian Biren Singh Tellovin Central Sarkar le BJP hruai tu te an mu theipo an ring chia lova appointment mu po ni se Biren Singh Tello chuan an thu soin omzia anei don lo thu an soya Delhi an zuk zinve hi memorandum thelu tura zinve mai an ni don ti an soibok Thulak na dangin atarlan danin BJP Central hruai tu ten BJP meitei MLA te chu Imphal le turin anti ani ome ma se BJP meitei MLA te chuan hei hi an phave thung BJP MLA pakhat chuan hemi chungchang hi soin hetiang deuh hian channa kan mu karing atibok BJP MLA te hi Biren Singh laka anbei don to a ma se Central BJP in Biren Singh hi atan na hle a engma an soi ringam lova opposition MLA tenen Central Sarkar kan dor lo chuan omzia kan nei don lo anti hialani BJP MLA te hian Central Sarkar nor antuma engthunge thlen antum Biren Singh paithak tumna atelem ti alachiang lova memorandum an thelut huna thuchiang kan thretura beisayang ole tuntumatan chuan khati zong khan ni le phot mai sela remchang masabera news analysis ronti chwale kan tum don ani